Ashawo mi mo bibi akwaba edeba emergency Ghana TV so adechi adeseni ansem na Naija egusua ekoso na story bi abeka yensa ewo fidiem ha sei ye papa bi ede na asem abeda MFK ewo Lawson TV nebusuafo asem o de ba fidiem ha sei ne eyawe hosem wakwa kosi oba ewo baabi eja neni ji oba no ho onye oba na tena onye oba na wo na awetire no nsema eba no yenya bema ne se odwe ho kwa onti ase tibusiafo ye nsema nyenko tie mu nsem emasanso ena yenya ba eja obepie mu ofidie mu hase ya yenya alatani yi favor ayo eja okwa alatama mo fe ni favor no yenya be ye obepie mu ofidie mu hase busiafo update aba ewo na asem no se yenya ba no ebusiafo hu picture no eni ni pose no ne eho kekan ya we ni beji ankasa ebi mu bisa se wakwa kodu Nigeria ebi mu se o sisi akosi sen update eka ho nti ebusiafo yensem ne ko tie mu nsem na social ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section no come ho ne ko hwe video yenu aba Nigeria ne ye friend say favor Nigeria for kind favor DNSA wakwakodru anaso on nam he elder bachofa update ne mame me da se pa ma mfrem poma de midi kan kakra ne se radi nyankopon to no boase ne wonhira wo amen eno de wose me ka kire wo amen efri se de radi afa wo so aye no efe ye nini pamu nyi mu owiase tiefo ne ahwefo be kai a ye nua be ma bia ye frɛ no Seidu Adams ene bo wura fie ha na ne ha wo nyina ne se ohia baba bia ye frɛ no Favor a we Nigeria ni Saba yi na obo na mane yese ebinom de fi Nigeria ba se omede betena store no provision store no nanso se na nya no a omode ne ba bebo ba sibra ewo kuro bi a ye frɛ dia so moda so eho na sa Adams yi ko hu no no ye mesin o ye adwuma wo ho na opemmoa afini ho na ne hawo nyina ne se ba bi omede ne fira bedu ne adwuma omede ne ye wontumi nye ababa na boy amane yese dako emema be enso osenwotwe ene ne da ema omuje hu sika na je se obrepa enti opeko obefa so obeko Nigeria na abrante ne ye na fam de bia anya yi emuna odebo wura fie ha afisem no se ma mfrem poma wo no obedwafo munyeme na mommoa me na makofa ade so bia so a ababa bia mako hia no a ohia moa mommoa na eho ena me ka kire ba mfrem poma se nyame nhira no ebiza asem de beduru ye no ye kra ne ente ase na akoma pa wonya ase da bi ababa yi wono so ye nipa so Nigeria ni de nanso oyenipa ye moa no na ontumi nko ni nchi eno ne ye frɛ Nigeria fo se oyeden krampo youth president Nigeria Youth Association president o se me soma ye legal team na ye frɛ youth president na nkasa kra no moti hwia kakra wa fidie so edi keke kra wo mo ni din kyerɛ ye kra na ada ne ntokwa na ya asem afa legal team ba ye de ne ye ko o kra na say ye no ono wo ba no oni ma de wo beye oba beduru ha ono no busa ye se ne ye frɛ no obekyerɛ ye mra enya asem keto o se ye mfa Nigeria amamre ne amane e na emisa kwan so wo te gan wa betena ye kuro mekyerɛ ye amamre say this is Ghana's culture this is Africa potena kuro friend Africa so and my friend poma on say the ekoso nyina achi no abotre a wunya ya wo de boa ma ye toto ye no ni say enipa ya ade a wosayi bi wo hwe afisem ti afisem na mo de akoma pa e bi afisem achi no omo ma ya buo nipa saa be ya me na wo kasei ya bofra ye mba Nigeria ni no Favor se CA wakodu Nigeria somdwe mu wakodu fie afisem wakodu fie na mo fi mo ma dey kan say results e da when picture na da so we ge pa ba ya shane che that's the near she mashallah everyone wa mashallah mashallah shaboni bulu hado ayo mama yen she yen go kodu yen no producer fato se na yen she wato yen kra yen ko tie Favor and crowd dia maye
Daddy, by the grace of God, see my bag. I buy new bag. See my home, my compound. See my mom. See everybody. I don't come back peacefully without having any issue. Busiana favor day videos when you na ebeye no na osan ye audio etitle say ye netie for ne ahwefo ase emfama no. Thank you, sir. God will bless all of you that help me in this thing. I really appreciate. God will bless you people. Everybody's happy now that I'm back. I thank God. Whatever you people bring all this money to help me, oh Lord, replenish it. The Lord will supply all your needs. In Jesus' name, amen. Amen. Favor say the Lord will supply all your needs in the name of Jesus. Amen. Etiefo any ahwefo am donate ya ye kekabo mo e di favor ko si kemu ekopie Nigeria no wo se Nyankopon o nhira mo. Na da no crowd e man ye ni kan say omudru amokofa car no won kran no. Ono the last person anaka. Enika. Na car na ye mawi. De nyamitimi ye ni bi no. Ti odru ya na chese car na ye ma ye say last person. Na nika. Na kuma nso ato ne yam. Papa. Just already dress ne say the way aye na. Oh. I just say who say you be up a life. Aha, nka abrabo na ye diary no. Ene say nyame ado. Wakwa akodo ne maame. Na otonkra na afia say ni lace no wantwa we gini lace no. Ai, wakanshim. Oh, okay. Them so toy and or the traffic challenge. I just saw the one cry. Yeah, sure. I say I just bought a new bag. Nina, they I just want to cry up Ghana until papa. Many are German because any wo esanso asema se fem say akra baya ketwa. Less than 30 years, 23, 24 years. Now when a member in Siade Conson 7 men and a da in a day. And no day. Emu 50 Ghana de bia obi 50 so 1 cedi kra no akra na nya bia Anthony ti Ghana fo Nyankopon hyira mo said ye da Afisem tiefo ne ahwefo ye ka ya na mode ahopopo eme ye de boa nkofo no twedi ampo Nyankopon hyira mo mame na wanya mo kese ya amfa wo se wo ye Nigeria ni o ye hu se sebi oye nipa ye nyina ye so ye betimi akọ obi man so akwa wohiehia mu na de ya wo mu na na ote na rura ho ni nyina ne se wono ane countrymen ono ani kromfuo eba ye no na omototo ayampia Ghana de but ye Ghana fo no ya je no e de ne kwa ahwe ne maame ona te wa nani age o se ne pa ne nuano mo nketua na no ye frɛ ne maame wa fidie so ana ye bisa na asema na wontimi nya no se enya obi ana te brofo ya adwen ye ze Nigeria de nka obi atim ka brofo no but timi se asema amen ate say Nyame adumu. Of Ambacho Fro saying Mbacho me de Patrick Wakuo say. Of Patrick award wana. I don't say show them me from one said ye. Kasa member me ente on kano pedi na do nam. Me de Patrick Wakuo say. Na me free sapase amoaben. Ehon na metie. Mbacho de atie say asem bi na epam me mama duru ha say me de bedamo. Fi say say duru ba bi na oni kamanfo a nyame so yi kamafo so bi ato ba bi a o de wasem ko down mo meka wasem mama me on 14th July last year ena mi share baba wa bi wode hananya akon mene no mi share na me de no ko fie o ko kirem na wusuanfo ba bi omote e ma me de to o papa penyina ni mu se me ne abaya no betena na
honum na papa no kan say oh si de misi kasa kura mpo no ope nti no ne ba ne betima tena nko ade a won de opene so nti ma menene kotena no no oba baako wa wo baako a kura na di 1.5 year ena me so mene oba wo miensa nti na mene nkura na ete nti ono so be kan ho na nkese nkura na 4 ena mene omote na ya me carpenter ni me bodan so ena ono so otuntombo so me hia ni nyina no enti ye betena no kore ahyase na nioma no nkoye because oba ni gya me no na arewo ni nioma mu nti metena ho che se me mfa oba bia ne ntena bi ba me hia na me ye na mani gine ho ntina me ne kotena ti me ne ntena no agya ye boabo ye ho kakra na agya me die me hyase ye de on so hu oba obe steady no na ono so steady o ti me ne oba ne ti dan ba akumu nti oba bia na menene wo na oba ne frɛ me nam ka se de me ntimi ne nyere ent toaso bi se de mahunu me ka me toaso emboa me nti se manya obi a menene yere eti se be ya de wa ba no obetimi ne matena ne nti no mesre no me mpese oba frɛ me bi ontwa so ena o ka se yo se te sa de o da irade ase se misumanya obi a menene betena ono so wate ena yete ho enti dakro na ono so nya akọ o me man na me kro me ni didi ahyase na o ena ono so ni boy bi frɛ no boy ne frɛ no ena opeke call na boy ne bisa ne se ya fenze ade na ontimi nkasa yi ade oni obi na ho ha na o si debi ena me tiwo na me tie de o ka no ena o si ana wanya be ma ofra o hye ne nkyɛn o si debi menya obi anka adan ena o kansa nti honum na me de me gya aduane ni di na me sole kotena dem na me because nti oba dem no si aden na da why basasa na me si da bi ahyase mponi di ebo ba no wo ase ompe me aka chem na me mpem ba bi fa because enya ade atum nyina maka akire ena so aka ode akire me mbeye de me mpese megu ani ma se na wonso megu mani ma se ade de na to wa waka akire na ono so de na to na ono so aka akire o eye oba me ne tena 9 good years me ne tena na wo bu akwa ofamachi mechi no na me ne na atena se ne aka bom sa premiensa de to so miensa ne na me ye de me si me kura mampam no oba no ade chin wa mafie ade chin no oba fie oba no be sanneoma me so man kasa enam se na abro me so ntimi gya no na ode ne neoma ye ko eja me nkola mamu miensa ena ono so abanoma ba ko kan me ho ntimi ne nkola ne tena ya me hwe na ebro so na me ye de me de nkola ne san ko because me nya adwuma me ntimi na say wo yire dikan osisi wachi a wo kan no no apake ne neema ena de otoso mie na wasan kwa kwahia no so a wono so sisi wachi sa onu de no kra me hu ni se wasi machi but manim ho no kasa na o kan no ena ma me suspect no ena ma mani be da ho okay tina de na me ye ni nyina na me to me bo sebe a na say na wo de na kwa ye prevention is better than cure na opese wo ye sure na wutimi si ano kwan na say adwen bi woni tim so obesi wachi a wan fa chire wan koye say adwuma no to aso enti munyina maka mo problem ye nkoye ni ye na aja me bo ne papa na me koje no ho na mane ena papa no friend no tunfu nti ye tana ye koso atana ya na ye hwenu mamu ena ho kwachima nti me so me ne betana me se me won kola ena oso obi nti me ndi nkola na kotu school nti se be ya obeba fia be ya aduane nti okwa achima na me pesa nka ebo 5 otimi ba fie se be ya oba be ya aduane na nkola no so ede anya biadie se wo cha ho a eba sa nkola no wan na be hwe o mu fie na me ne kanti ase ya adwuma ba to cha ase no obeye obehu se obefre no se enda adwanye ntimi na me se wo de adwanye kura wo de bra na sebi onye wo na oba akohoma nti me obi da mini bi no wo de ka obetima aboa me no aboa me na o si yo nti dakro ko na o si ne ho mfa no na ni tie ne ya na mse ndie de brafie agogo prekon agogo no wo na o frɛ me 1 hour time na maintain nka afide mesa friend bi ma o si waduru abuakwa wananti fi agogo aduru abuakwa na mse abuakwa o kopede o si na danfo ho o ti na danfo nkyɛn na danfo botre na ne ho mfa no o ti nkyɛn aka na mse tama o de ko abuakwa no anka obetimi de abafie na anka
se aduro bi na meto ama na se bibi na ebe ya ne aye na ye so oba into de kwa wanim nti oba na akasakasa me si de oye no ofamachi ho na asem no sha ase free na me so ofamachi na o se ofamachi nti ho no mu no okofa kosua so obebodua nti me de dane agro na me yese meji kosua no tu amerika ta omo dwatale no na kosua ni shem na kosua no paegu atale nim nti oba no be ohrugu bucket bi wo ho nti ohrugu mu no yede me nso me call dem nti me ye na osan sha ase bi na okasa na me se na dia wo ye enye na me ka ho asem na wo se because ma hu course enko yi ma me nti na me nso me kasa me ka no nsu kosua na ohrugu nsu no di nsu no abodua na me se dia wo ye me mpe nti misaye na misa ko na afi de odomedome me na eho na me bu fuye nti ho no me no kore ba ko me bo na sum se adenti na odome me na se madwuma se ya wo no menya ska ahwe obeka chem se me nhwe na me kansa nti still ana okoso ya dome na okeka nsema enim eto me so na me sum ye de nsana me to na nka me de be ye me yire ba ko no ade na ono no ba ya no me to ni mu kan se me ye no ade nti sa nsana me fa snap no na me kokoto ho because ka se me so me fa na chi na me so me kokoto na me se nananum nsamanfo abaya isi ma fa na chi me so me fa na chi da nti se ma fa na chi de a na mgunza nananum so munku me mfiri asase we so na me kan sa e de san miti na me so ono so o sei on fa machi da so no so fa machi a mo so mundi mboa me mun ka no mo ma no krampie na me kan sa asem no enti no na o kai wo bie snap no so tutugu for ba chan ye ne no ani abere se wo bodua o no kre no because je na o ye no na me homete na ma me yesa enti me yesa no na afire no fe na ne ho mfa no na me nso malaria bi ta keme nti na afire me dem sa kan me ha se me hunama na me hunama me na ye bo mpapa no me no se ende ye be dua bo na ye de ha ye nti yen ko dani dua no nti ye ko dani ye ko na e ko bisa papa no keka no ma na obaji ni se na me ko to tonu ma no ene ye ko ni ye ko dani dua no ye ko dani dua na papa ni tu mi fu se na oba onye no ho ade no ye di ni hu kuna wo se ye twini ho kora na okas wajimi pa oba ho hare no so ompe wa jana na kofa bi oba pewe na ade nti na odi na chi na ekobodua na ono so abodua nti ni mamunyi bi na papa no ye na otwa ngokọ no ye na e ba fi ti e ba fi na si da asem no sikọ no minto aso ye ntwa so na obi antra ne ba bi nti ho no na oba akoto test abe test se o hes wonyem na wonyem nti o test ye no na wonyem na o se menyem timi nko nti ye kotenase esan ko hia obusuafie na ye frɛ mo na etenase ti etenase no na ye bisae na oba na se wonyem nti o ntimi nyere enfre na o se na me so me se wonyem ande ye nko no kra de me kan se ye nko yin nseningu se be ya obi a be fa ne ho adi because ati na o de asha ase no me di akira anhwe a me so me kwakoya ade bi emwa na makonya asem nti obi antrem ba bi na busuafo kan o se da bi ho nye biem ye ntrase na bibi stansi bi ene esa trase ye trase a na de oye na oye ena bufuo kese o kan sem ba ko a me mana me ne o mte ho no se bibi kakra bi si na se oye ya obehu no wahya se dome nkola no ebi otimi ya ade pa no wahu se ade no waye but o kan no ma tu de se o se o check ye no onyem enti ko wanim emfinyin sen ho nko nanim nyinsen ni mu na emu nsem no ena me ka no nti eba saa na me de mitwa so nti ntokwa saa na me de mitwa so nti mitwa so no nyinsen no call hospital first a year antenatal ko me ne ko ti e ko na twa scan ni twa ye lab no omuhwe ayi no ono omma ni ndru ene ye bai first ayi ndie me hwa pipes ndo ma hwehwe nti second one no san ko no eno kura no ntokwa ba ko ba na lab ayi ya e so de ba no afamba no mbisa nse na ara na wan fa lab results number no se ne na ni subiri no e na kom so de no nti wa yer wa nkyanje na se na drone ayi ya wanji e be de na
nyinsen no say ale bi hawa atimiako na o say obese sana ne ma me kura kire ne nduro so on sisa na si ndi hon na mi dem twa so nti third one okọ no san giba na okọ mi de enu de manhwem na fourth one na wodi ekọ wi nti okọ wu na ye fanse okọ na omo say etni time no obawu say omo say time no obawu 19th May but time no pa ho na emba na msi won ko hospital nko hwe e bia na bibi ikoso nti okọ no na omo hwe no nti omo hwe no na omo say onko fa ne nuoma nya de emra na yawo nti oba afie no na okura aduro polythene bag no na msi aduro no di aduro na obi a wonwo ye na ya ma aduro na o say doctor na say owo a na ye friends o di ama akola na msi na edi asema nti oye no di aduro mi de ma adwen ko na oji aduro no nti oji aduro na oba afie na me so mini ne ye esan akoe me san ko hospital ho no ene nuoma ni nyina nti yakoe no yako anyimre mu tazi anyimre nti ebo anopa 7 no awo 7 no awo na mimi ko ho sata mi so mbehwe nkura na msan ko ho me ko ho na wawo na mo si nduro bi na mimi ye de mi ko tua ho ka na ye di nduro no ma no na nti mi o ho na mi hu sa aduro no doctor nurse fo ni bi di aduro ni bi begu akura na num ansa na o ma no fo nti na me nti ase nti mbisa nse na ade yare bi wa akura no ho na madam bi kura ho a ono kura se na ono ba no ye man na aduro ni bi na o se wuni ma ye o de fa madam ne de to nchen na kan wo de no ye nkwa ye nim na o se wuni ma aduro de man na ono gi aduro na de man nti mi na me nti ase nti ye wo mu me coffee no mba na be na mo de man ni nuoma na nduro mo chire me cheki bi no na bi no nim nti na me nti ase na me se okay et saade a metwen dai be yinu na mahu de wom nti se mu yi Saturday na miniska na me ko peska ti me ko peska ba no Sunday na yiye ye yinu na si nduro bi o ha onkoje aduro no so be atwura ye se atwura ma no be ayini o onkoje na me so okay na me nkoje mla me ji pipa nde ko no ekosi se se me ne neba na ade achi na ekoe ye koe no mo wa kra npa ne na omo ka chense enyina omo test ye ekoye test na omo test ye nti metiwa ade omo test wan wo anasa akra no omo test omo di kan test oba no na meme ba na omo san test me so nti obi a oyira wo de ka wo de testify ho ben me na menti ase nti e ba sa na me so me bisa doctor no say ha da me yidin kan we nkire na me si da bi na o say okay wo ba kan kire me na mimi so misan pie na one ne cha ho nti me ti se doctor na tia no inside na me say anade na asi but me onya fa me ai na me hu se mi moja no owo me fa me moja na me say test hu se test nti o tia ho na me say bibi na ekoso nti a kire na osama doctor ne pie na o on kan kire me de asi doctor ne kan say oyire nka de asi kire o na say doctor na ntia na say kan de asi kire o kunu de ana ogina ho na ote ho na doctor ne pie na o flame na me call nchen na o say doctor say manya yare na me say de yare na o say doctor ne say manya ace na me say ede na onya ace we de me ntiase na say o ace ame so mu obi asema me kan no na o say o mo say we de wanya bi na me say ene e ba ne say because me ntiase me no nete na ede na unya yare no he de na esi I was saying Kragumi. Was it Doctor Beshisha Umojam? Abra winim she. De minim ne say Ghana so about fefro na oko antenatal first na ye HIV test. Enti oba ne call antenatal wanyem wa meka bibia nkyerɛ sɛ doctor se me wa yade e wo mi mojam. Wa meka she. So say owo ya ukoyi na free hospital. And a doctor betwi umoja. Doctor nka nkyerɛ wo sɛ moja na me twe kra no me de koye wei anase wei doctor no so amo lab technician na nka hwe ya nkyerɛ just like that eno kra aferi hospital no koe na omo man people so nkoje aduro no nkawe nti nkawe government hospital ho na omo koye me test because HIV test there papers ni nyina o untimi nye obi HIV test abra won kan kire nipa ne say HIV test na mede ye wo moreover we test ni wi a e wo say money counselors etna say ansa na mo breaking news no e de a kire nipa no
wabetwe obi moja akoye HIV test we as oba name breaking news of the report enchire be ma no ana ase woni bi mbachan doctor ne say me de me ni bi enti eba sa no ena eye me wonwa ena me say doctor me nti ase enti ebe ya mama me pipa na me san ko be foforo nko yede enko test but oli pipa ne ma me na oba no ma di kan hu won ho ena mo ka chen so kan kire me Satan owe no ena ono no say owe no mu ka kire no oba hospital na tazi no ena mo ka chense omo mama ne ena ono so osi osuru wa mama mama ne na msi usuru se me no nete na adenti na BBC a on kan kire me na se ete sakura mpo a doctors ko no so omo ye lab because ma ji lab hu sika omo ye lab lab no me wo papers wo ho adenti na omo mama ne oba no se o man kan kire no but according to doctor now awareness kire say omaka chen several times ombra imagine ro omba ntimi minuse say di o twa ntro na say onyim nyina no wo mo ka kire ne say ombra hospital wo meje edro but wan kwaje sa na omo pa omo test oba ni bi mpacho omo twe wo moja etwe oba ni moja na omo test oba akura ne so de akura ndi omo test but almost say someone test ya anka omo man aduro say owo ya onfama akra no ama no they say what has to say akra no HIV say woni bi ewuni minim but ono ne ban na mafa akọ test ahu say akra ne pani no mpachan de o hia na no 1.5 years no ono so me de nako akoye akra ni bi ababa na friend say mpacho de hana nyako hana good morning Morning. mami nyako what say Nanko pado me hoye. Ukunu ewa ha Lawson TV na asemode tu ye nim ni gina homa ni su din na tie. O na no si ya meba won chen na ya to so wo ho. Why? Jo Patrick ku shia ha na we. Mpacho me shia no abu akwa bakumadi. Da ben wo shia na how many years ni? Shia no 14th July. Afe ben 2025. Last year. Mpacho ewo be bia na me te first wo abu akwa no. Kwa be na fa so se ne pe. Me pacho mi hu no sunbos na otonbos na me si meto bos mi bat na eye ma mi bia na me ni omote e wo bia na me te first no e na ma me no me ka che say baya we de mi hu na me nya na me pe e na me kan sa na ma me ka say oh Patrick nso de ne hojo e na o ka sa akira abaya no e na abaya say o hwe ma me no so o hwe abaya na abaya no hojo nti ye betima atena kama nti osere me a me hwe na me mfa na say hwa na empena twe ne hyase o tu betena ofie ana say na obeda odidi babeda the no tena after before 14 na ye din da bi me ka say why na lie wate ase awie na ansa na nyinsen beba ma wo aba ma obehu say HIV bi hye ba bi no na oba won chen beda ko ana say otu betena ofie betena me nche all right say dey na si ankasa apart from HIV ni BBSC mpacho ntokwa duabo sesen se ebia bibi nkoye na o kan da bi en free HIV won mo nkoye nim se die na omode aye wa de du se no de aba ne se owo ye no na ni nua ni sister penyini bi esi anka o meye de o pedan o be bi ete no ema no na o be ba tena ho nti o ka kire na msi yo eni e se dan ne de o pe bia bi o benya bi nti nokura o de to na danfo bi anim ye friend esi ena na nafo ne pe bi no omunya da dan ne bi nti o mu ka kire na ni nua ne so omla na wanya dan ne bi o de meba nti wa ma nti o wo ye ena o yes oba nti menso no oba no ni nua nse wanka oba be so ni mo no msi nokure unamu odin nti mi ka se menya ho ayi a wo de ka kire no njai ena o se o kan ni nua nse obeba na dan no obeba be ye de abehwe ne dan nti ode bae na me kura me mani sika ne se die na ni nua ne de aye o ye nko ho no no de aye me ne se me ne ti ho yare bae na ni sister me yire na na ebo ni sister mane me de me nkan kire obia me yire na ebo ni sister mane na ni sister so se te sadi obebo ni papa mane na ombo papa na mane nti ombo papa na mane papa nti ombo na we de yen yare bia na o so ode mpa ebo ta kire nti yeti ho no ena ye dwuno me so se huhum nti me so me sori a mpa ebo ametima bo no me boboa se be a wana kan se huhum ya de girl na kasa na se ni nua na ne papa ni papa de wanka se huhum ya de girl na kasa na si huhum no no de oni obi an koye bibia sa enum so ke se huhum de a ene ye bo mpa ye be hu nti emu nkomodidi emu na ne sister na e ba ya ne se
na onim sof maame bi wo mu kurom ho na sof maame no oyade pa nti kwata kura na otimi bo mpa ma kwata ne nsa eba na mse ne te saade a so mo okọ a mema na yede akọ mema one na akọ so koduru ho a na nka wa yede o ma hwe no se be ya se asem bi ba akiri kura mo mfrɛ me se meba na die ewo ho no yehu die di mabesi na me kan sa enti no anyimre mu ana ye kan sa wie na ma sister ne gitum na anyimre mu ti abonti wo no omo di nkomo na o kase an wo kwa obefa oba ofro abetena ho na nsem bebri na msi daabi die o kan enti oba dem na me kase sister obi a minimu adi nkomo kama se wo se wo din be kwa yin afide wo se wonyan fa na nko na so okwa chire no asan ere aba nti no asem huna na mesi daabi de o kan de enye yi because girl no so no wanye yare o papa ni papa na me ko fa no nche waka chem se girl so no be wo no si se bibi to na me wo problem na ni hu gusu gunkra me eno megina free minsam ena wo so wasan ko kan kire mu nua ba akubia ode kwa me ema no a me wo hu recording brand nsem o ke kan kire me no o kan nsem ben o flare me ena obi sam se da bi asem kro na o kan no wote san ne de ehia me bra no ko o kan den o sei ni nua ba na wo na de ntina me man frɛ na an kan kire no ena me sei ade ni nua ba no ni phone ana oni ne brand number o brand number na ne phone no me wife ne phone na say nti o kan na o si na ni nua no so aba no so mintimi nje ono ne number o ne ho mfa mfra na me si media so nua no so betima bo amane na nka wo afra me se wo me number na o si an se of course fa oba na se wo a so friend abusuafo na me die ono ne die wo no friend abusuafo nyina ba o mama na se ne yira wo se de na abusua ne de ye o de na o de ye o ateti o muniko as threaten na asem na o mo kan se ni bibi tu no a me bibi tu me nti agba no so me ne ti ho no se bi se ye ko test ye no enye yare bi a eye yare a me no sanke yare fufura me betumia edi achi apart from test na mo ye wo hospital ho no wo ankasa so akọ baby fufura akọ ye test fufuro menya nko mo ye test ne da ben mbacho ye test no Monday mama we no Thursday Friday nti Monday na Friday be dey twa mu yi da mi pese mi hu time am ye test no 22nd last month 23rd ene ekwe eti mo ye test no bo so me kra mai mbacho da wa ankasa wunya nkwa ye test o ba bia hello mami nyako Mame. Masaba wonche wuhia Patrick woni bema foforo anya ennamu agudie. Meka to mame no kwari die. Se me ka se me hia Patrick my friend here. Me dia kan. Nyamena. Eni madansi ni. Dabi mi pese mi hu se wuhia no wa fa na chi na me pese mi hu. Me pa sure that me. Nti HIV na free. Na me hu ba bi efiri na mesementi ase no na oba bi anyema mami nyako oba otoso mienu nie meboa me pa try oba bi anyema Ghana ha ene technology ya advance ye koye nim e technology oba bi anyema no ko antenatal first na ombe ye ene so ombe test HIV AIDS wonyima wo ko hospital no ya test am wo hu so wo ya de ya menya na the first one no be ko me ne me na koi na o man ka bi ankyere ya second one so sa man ka ankyere me sa third one di lab na me ye ne de me ni agenti eno no ante won hwe de to so me nsam so man ka enti last one me kwa akwo no na mo wo me nsaka ne enti o mo wo e no bo se madam ne se menya HIV na me say no comment you me because me ntie eti eba asale hu to no me do se na mo be na mane eti mami nyako me tu nipa na yenko hospital a wudi kan ko antenatal na yenje antenatal book enhwem ne yehu se doctor anye test bia nka nkyere wo se wo HIV wo bra na wonyemte se wo kwa wo yansa na yeka me pa sai tse me ebi o chere na akenkan me nim se mo chere dia dabi ya chere kura still ya ka chere wo still ya ka chere nti mami nyako woni be mate wase wo ye suspicious calls wo frefre be ma wei wo ma warning come on wo kasa
Obo because me ni be bia kan ho. Start from me baby papa. Ono kra no me fra na bia se me fra na. Ne de se no. Inga for bia to the sense area me fra me ya be ma e na obi a wa fra me. Wo hu jo no so tin se bia me ni be ma bi na. Na mami nya ko time a wonyam na Patrick wona oda. Be pa no ne me. Ono oda ya kosi bere ben asa na wo ne bam. Ani da sa ko si se ka be week ba kumuru de na se na wochi na ode kwa wo ye no no wa na 3 days sana me ko wow ono wada to so anti moko hospital na doctor ni hu se HIV ewo wu mogam a ebi eni Patrick mogam no anamo ben ena no abusua nyina mu tu asese Patrick se threat ena motata na de ntia adenti na motata no men say de men kan say because mami nyaku nim woni be matna 1 year awa bam nyi se di kan ba ya wa ba na se makore mojam be ma no allegedly HIV ebi ni mojam wo na ebi wo mojam enti ye kasa de na se onu abusua mofra brantie na motena se na mohwe kwan a mo be fa so a mo be service asem we anase mo be pe ne pomasi bre na eno ne ye atata ena ne hugu nsu gunkra na unua be me frɛ no ena mi nua ba wo ye wan frɛ ade na mo be se mo sha brante no akonfo sa me de e ba ko frɛ de na o patters da na me kaka se na ya ma mo bi ama ne tire kwa na mi so se na ka tire ma busu enti me ba ni sa kwa na me bo na mane Nisa me bona manie na me bon papa sa manie. Mati enti sese wabusuafo na wo motata brantie wuni ho asem. Ba so me de me ni mo hwe dan to kwa na e fanse kasa se de na tuna no wakase empai bon. Na me kasa men tiase na ya le because me fi se ni hu so me fa wachi. Me no bet na me fa wachi na doctor says that I me know what's in na ya le ne ba si le bia be hu na me de be ntene ho ase ena Mrs. Akasan ko de me be ko na Debi ona unim mami nyako HIV ya so na ye huhumu ya de ena huhumu ya de no ewo mu se enye empaso agudie nkwa na de HIV ya de eba ebia blade bi betimi atwa wo wakwa wuru timu kura wo salon obi ewo bi ye de afia nu ni tirimba bia atwa ye de ababe nu no de mu atwa ye wo kwan bebre a HIV ya de na fa so ba enti die enti na wo be ka se wo de wo fa na chinti eye hunhum ya de oh me ba cho me de na me ni ya le no ho ayi enti na ma me kasa ni me hu bibia mami na ku sister friend saying me ba friend sister ya Sister ya good morning. Wafra awoma no so mo sanfa no ntoso. Se wo se wunim se wabusuafo tata wukunu no. Wo sister ya wa won chen. Abe pa tra wa ha. Fa phone ne man na mimisa ne de enti abrante ne ka se sister ya na tata wo no. O fa mo tin ko bia wa no kasa gu ade ni mo. Sister ya oni ni nua ba ko ye friend Kwame. De na sister ya ka kire o. Sister ya de enam se me kan sa kire no. And no no pa sorry no ofrewe no afrewe na osi an de ko committee fo no ho o de ko ofrewe police mami nya ko fa phone ma sister ya mame sister ya omunya fa ma no na mi misa no asemo hello sister ya na te say nyame adomo na ofre nyame adomo mami nya ko kunu Patrick na wa ha no se yade ba ye abusua no mo tata ne sese unua no hugu nsugu nkra mo bisa no de ntia ma pa topi ono atle ma atle ode o nchire mu fufuro bi afama me ma bisa question ti de o bi ya metie o ba so o se gene o ya na de se on ni dim na ondungo ne papa njene na me ka na se onya akurani nya aboso me onya abotre ma nya aboso me mbenza na odini befiri ne njene ho a ko ne papa busia fie ho ade ona me ka abraham dia se on me ndo kwa ne ka sa wo solo
Make all can say. Yes, Panama, the other farm, Maraquanaso. Or the other drew until Nimcora. No, yes, Martin, sister, ya. Ma mimi se wasamba ko se unua bema ene Patrick ena enkokofa wo ba na oba na nya HIV na Patrick eni HIV ni bia nka abehwe se Patrick ene wo ba no enkoso antena Patrick oye unua no Dabi HIV no nim se eni aduro enti HIV eni aduro senka wunua maami nyaako ene ne Patrick na mu na nka Patrick akwaye test ene ya se HIV woni mogam na maami nyaako bebo amane a obehwe se onkoso ade maami nyaako ntena aha man pa jo Dabi yimi question anu ansa na wato so aka nsem bia yimi question na no no de Dabi say na faswa me ni nua adakasa na senka won pene ma nua ne ntena Patrick ho Dabi HIV eni aduru a nya mami tie me ha HIV ni ni aduru a ekobate ade otu aduro so a ubetimi atena se achewa asase so ba se yemu aduro ama na firi moje ni mukura mu asi una da mu de bi ni wo senti nka abehwe unua yi se wontena ho Budi entunim mami ya adia ne wasenka abusua no mukabom eye wo maame unua nom o papa ene wo ankasa mukabom eye kasade a mobenya aka de akira brantie na nka wanya akomapa bi ede ata unua na chi ahwe ne esan akora na ewo muntamunti enya tata ne ntokwa o de asie no enya tata ne ntokwa Nti sa no pesa ho ye no oba ne se no ho anya ne sa ada ne ntokwa abede abedrum anim ha yi oba ne se ya mabu sana ne no ndia o ndi wa ama ya kasa tuntu mu afusa HIV nya yade a yabobo amane madam HIV enya yade a yabobo amane keka kire nkofo sese wo bra wukuni wase wo kwaka kire committee fo mema o yesadro sana on me kunda kwa me se ba me yanga ba kwaka kire committee o sa de me se wan kasa no mama ya wan kasa unua ne yade na sabia ye nim guase yade a ni kuni yikura eboa amamakata so de asie na matu wana mo no wo akra na pese ukoba wo dawuro Mema ho dawuro ma o de afa bi na ko pass ko ma Dabi na wo ho dawuro e de na aka asam de koma committee fo so de so de kwade e na dawuro me a me ba he le o de no de di wo oyi ni so di bibi edi ne de no so di edi no osini na me ya no so di bibi edi ne de ya me krampo de oba edi asam no oba me nkasa ntia no krada na diema me kasa tia ne o de asem no ekeka cha amanfo na de ha me ne se maame ya na ne nam ekeka HIV ni kire nkofo na busuafo a no kan se ai na ye fense be ma no opekon adwane na medin koma police fo medin koma committee fo no nim se police fo no wo na e be cho ya mi wo record kura o ha eno a o ka kire ni omun bra bi bra ne frame a sidi o si kasa kire me no record no a enne nam sukura was ono so san pisi so se ni hu gusu gunkra o magina film ho na ono san eno no san ka me ho a san ka obe mi an ka obe ma police for achi Patrick ni HIV test no ya nkasa ye bedi wachi na wasan akwa different one ya hwade wate mami ya woni mami nyako ene abusua ne be se ye hia mo na yehwe eka asomdwe asem sese ye den a HIV no eye yade obi nheda enkasa me kwa akwoti ace abebo me ho ebi wo wa atorenchem ebi wo akwanhia enehia no obi kura wo anye nnamu asem entimi pa cho ye behia wo ne abusua no because of akra na wo wontamu no na akra no mo test ye wanya bia na fama mami nyako na mimisa no fama mami nyako Fama mami nyako na mimisa no sakra na nya bia senka onyem ye na o continental no ena nka otimi ehu ye enura ye dema no okoso no ma ebetimi a protect akra no mami nyako mame akra no mo test ye wanya HIV ni bi
Akwaketwa de mo testing no. Oba ketwa no mo testing no. Me pa cho de. E was say ye hwe ne ye say adwuma no because me wan waka so mo testing na doctor be testing no wa hwe say ubetimi ama no for anase ni kwa so some measures ni nyina preventive measures doctors ne de man tu ka so mo testing oba na meji tu menye ye. Mami nyako. Mame. Hospital be na kwa wo yi. Me pa cho me call Afari government hospital. Me pa cho community. Afari community na akwa wo. E was say yes ahwehwe mu no. Ne ehu say akra no eni bia. Doctors wo kwan aye fa so. A wo be breastfeed na onya yade ni bi nti say o ka say wo man test akra keto na me yem kra hye me. Adro no de man. Adro no de man. Adro la kese mienu bi. Na o de ma wo ma akra no. Manume wakaka sana. Mami nyako. Mame. Mati ye be hia wo ne abusua no wa ha nti ye wi be ma mu date na moba. Why? Ne ya san hwehwemu ni nyina. Ne ye wo kwan we say ye tentem. Ne ye wo kwan be fa so e be bo akra no so ho ban. Why? All right. Na gina so Patrick. The opposite o ka kire one na abusua no ka kire no gina so. Menya long talk o. Me no the empese me ka kire o mo ne say sese no me pese abaya no okona busuafo nchen na hwe boa na me boa hwe akola no mehwe no minja ni mu nso ma di omo keka kire me kora ma mu nka bi nkire me because me so mi wa busua me dia me nim dia me so meye de meka nti me so me de me hu nyina hye omo nsa se bibi eka me a me bisa me hu nyina mabusuafo bisa omo firi omo nchen mate ewiase baabi aduro no ewo se ye kasa kire ehu se nipa so obi behia obi so oba behia bema na bema behia oba na ofiti ya no ne kotena akotwempra na ayehu edi entire ma me kasa on say abrante nkomo obeboye no na je say oba no tonto boss ena ohia no oso ne ma wo ton no no hwe no a say mema no bi nso ho a omuhia ma no mo hwe o mo pa to no bo ase hwe na afiri soro kosi fom hwe na chi hwe na nantu hwe na we dey we taste na ade na wo hwe no wonim ne ewom ena wonim ne yete eho ani gi a wonya ye no a wodwuma no wo ye but yen hye ne nso se ena wiase no enye de hyere nyina na yeska enye obi a obehieru bia na bibia da ho saa keke yare na wo ho HIV no e wo ho oh abranti eti ha ni mehu se ni suo nyina atata na ase ye fra bibi se wakone abeta wakowura baabi a yenwura bra wanto ne bo ase wono obaate ama wone ne wonkwada miensa obai kwa odo afa so a wo boy amane yi e kire se wo ba ma ikura osanka hu oba wo to bo ase na hwe ne ye na so antumi anya we enum nyina na ye kan nyina ye kan mema de ne ye kan manso de ya wa mani bi nso o wa o hia ba ma bia no de na chi obde de omoni tiri no ba ma odakam sabema dakam o say ne dio say na damfo dio so ko han yo so ye da yo wo hu so dakam no wo kura obedi mate oba no bedi mate oba mama oh but ye hu say sa enamu yare no e wo ho titru ene HIV no e wo ho pa na ehu de ema na ehu say wo say aduro ba ebu abi no de na nso enya ye wa na ayaw ana mwa wo nso apomuden ana de ebefirim beba no betumi de haw bebrabra enti ye hwe ahuye ye kan nyina na ye tie nsem no na ye famu aba na ye hwe ahuye ene so osiso na wo ngare ya enke betumi kura before some obaji atom some ware no monko ye hwehwemu na mu hu sa haw bi anim na ma ware kama na mo de nukuradie atena eba sa eba bo afi se HIV no man from man no kura ne say adoso emrantie ne maba na yenya careful na wiase umu ya unim ne obenya wan hweye na do nko to sade we mu a wabra bono ano no na yensra awrade ma abrantie yi so ban from house ya besa ma na hwe ya na obekwa akoye na nka eja ye besa yihwe ni trimu ne hu so na jesenka timi abo e we say yesan ye na me kwa me na nka ma ye be times 10 oh
Kamaye dodo be yedu. Ahwese bibia ye clear. Wo wie so a won fa de mom no won fa ma na sene. Nkodi. Mo biem sa. Nkodi uwe we da won be ye na sunsum ya de na sunsum ya de na ge de akotata no atemako. Eno no na ho de wakwa akofa. Sanity. Eno na wo ka ho asem no say eduru baabi a wo se nipa nya nimde eduru baabi se ye tene ma bi ase agye ne ma nyina na ye sunsum ne ma sunsum ne ma sa HIV asem a wo kan ya wo de ye sunsum ne ma anya sunsum asem abrantie bi ba fia sa na o me ye sunsum asem ne ma me ye sunsum asem bra wanya HIV onkwaji aduro no ma wo se na ye sunsum me kompai bo me abrantie wo nguye wo me yankoto no ntwe mo de ne ma nyina ye sunsum na sunsum ebra de no so wo ho enti ye hwe ho ye ma frompa me da say all that Ebusian for me do bi aseso jibe ma yekohwe video no eba ye eja ye ntako ye nua be ya asemi anse na yakoye papa je no so ebusian ye nim dia Ghana for ye be ye mu biom ye ndam forma na ase ye nya moden Ghanaians mu tire say no matter the religion and I said no matter the country mo be support nipa Yenya be ya some what be pim mofide mase ne eja enim so ya ala tani enti Ghana for there we don't support that but ya tire odo Ghana for there no matter what no matter say country no prayer ye boni mpoa ye mfa nkoni pa no so we make sure say we support and only ade ba ko a I'm proud to be a Ghanaian. No matter what, maybe a nipa ni free, again, we make sure say we do what we support. Yenya be ya se mi be pio mo fide ma se busiafo na ya wehosem. Yenya be magane ni ena esa so boa no e de ne be pie fide mu ase so nya moa. Eje wa boa na because of obey nti be ma ne ye den elusu na ejuma na onye ejuma. Because of obeying tea. And no sense di ne be pie fide mu asensu ya boa no amasisi anu wetimi akwa akodu Nigeria. Me who pictures no kwa na me njindi say your favor. Na me njindi. Lady no why you frankasa. Just is it just 3 days, 2 days yo. Ebusiafo lady no why you fe. Nti asemba ko pe na ye be catch masida kese en confirm amunia. Mo ya tie. Lady we niwe emfi muda. Wow, ma boa no niwe emfi muda. Because my idea. Ebusanfo my idea. Nyankopon ye de enhiramu. Bibia mu yis kanefi bia nyankopon ye de emmo ho emfa emmamo. Ebusanfo ye papa ya asemi eyawe hosem. So oba one ne te. Na oba na akwakowo na ye say or ye HIV positive. Ebusiafo be mani nibi. Babo flani di exisi aye nim because a doctors for no and verifies akola no obi anaso onibi. Na so eno na ye papa elder kan ye no. Ansa na onye oba betina no. Make sure say onko check sanya man. E man e mema no so day in and day out bi amonko check. Enye true sexual intercourse nkwa na edi HIV ba. Obi wo hono ma oyi ni ti. Oyi ni more. Eja abochifu oyi ni more. Nti sanya mani ni atimi ede ekose HIV. Enye nemu ya we nkwa na ekose sa. Nti day in and day out bi an mon check. Ebeboa mo. Ene die ebeboa mo because yenya be ya se me ozi o ndi oni bebe oyede onye fi oni bebe oyede onye fi nanso ede se be ma no so anye de onye bi be ma ni bi be ma ni bi eno na ye de se be ma ni de onye bi na abofa ni de na eja ye pese ye hu sabofa ni obi anasa abofa ni eni bi nti se na MFK kan ye no ese odi abofa no eba fide mu ase ni ekwa ne test na ye hu sa abofa no so obi anasa abofa no enye de enni bi nti busanfo on be pie mu fide mu ase ya me the update no ebebrem mu aha egusa ya emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment so comment section no e de amma me din
educate mami esi Anderson. Yemesa nso edi nhyiemu ewa hebio. Ebusuafo.